Hello. Um, Good afternoon, hai tami po. Kung waro yan. Good afternoon, ma'am. Note se aina kara semjabani ko haidi kanogi haidi economic surveys ki. Ado AI taraga sembani ko yamna phajaba note budi nate ba tawdabo aina se takadaba pot se sisi ki ayama khallaga aina semjagiba notes ne ko. Ado kanogini sembagidi economic surveys yan important oiko UPSC point of view the show the economic point of view the show bank exam give the show the any exam ama ko haidi budget also economic surveys adum important oiko ko any exam ta budget ngasi puthoe economic survey se nahan butokani ado kamaina tawge habado yemina se kamaya pulapuna ko kamain tawrage kamain tawrugadi budget oina haidi budget ta puthora economic survey aisina report kan ko mamang sahida koigi country se kayam yamna phaba haidi kayam yamna kano tawkige ko haidi kayam yamna sakhatkige ko aduga kayam yamna hujur sikti kamain tawri kari tawri ka habado adugi wari ni ko se amula chumal dom hausala se ko thengina bani economic survey je chapter pulapuna chapter ta taraga tare mungai ko chapter tara tare muksida important oiba chapter khara khatane ni ngasi naina se chapter tara tare chigamanu sida important oiri se kari no hai bisima magi preface se ma de do pabiro ko noi so do pabiyo preface se am important oi ko preface te palli sina introduction hai tane ko introduction in the palli se yam important oi ko aduga preface se I explain habetang torake preface se kari yaw ke habeto aduga mayam puna puna koi kana to minase haidi yeng minase kai important oi yaw ke ko mayam ubi ko okay stesta preface da hire se kai no aragade koigi the magi stories mana preface da mana story mo ka piram ne ko story se kai kari karamba story no araganta koi india gi 2025 ta tawgiba india gi story do mana piram bane ko iha ha mada koi je shock hana chale ko horokta da april adai da koi se reciprocal tariff hana thengare ko reciprocal tariff se kanana pibno USA na ko USA na akoda tariff acho thamjale yaidi tariff ke matang se dum khangamani ko tax loboduni ko akoi india gi pot ne bo haraga di 25% lodebo ko USA da pot yom matamda so april da thamjale donald trump hek mai pakiba matamdagi adudagi amo koigi russia da oil yoli oil lay kan high vision da namo among so 25% tariff among thamjale ko aduga pulapuna 50% tariff yawgre ko india se asisina kadawga hara kanda koi ma'am na khanarami se india se yamna weak ore india se wagi economy se handar ani na khanei india gi economy se down chakhrani na khanei but ko expectation da di akoi se downgrade tawrani ko economy se struggle tawrani na khanarami but tawdabo akoi gi economy se downgrade tawdre reality di ka tawre 7% hena growth lai koi gi GDP growth se 7% hena growth lai aduduna ka tawre hara kanda kari maram gino masigi 7% hena growth lai se kari maram gino na thigal matamda point number 1 GST the change taw
GST the change over say akoi mamangi cover paraga the karangani September adai ko September adai da akoi gi GST se hana 5% ko 8% 18% aduga 28% na leramani ko 28% na leramani but adu kari da change over 5% adum lay hore 18% adum lady aduga ko 40% amaga hapchale 40% hapchale se kai gino koi gi ke hani tok koi gi luxury item gumba adugumba adagi koi gi tok kanu hai tare koi gi tobacco gumba adugumba da oina hapchale ko aduga 28% da leramba do either 18 da khara aduga 40% da khara chatkhraga adubaina GST gi ahongba achawa ma thamgre GST da hongi September da ko adagi nuclear power da December da sina December da koi gi Santi ek anama pass ki bedo Santi ek ko Santi ek 2025 pass ki da ko December da ko adu na maram orakan ka dore ai gi India da akoigi nuclear power se hanadi government na katang para mani husiki private sector da su private na su nuclear gi khulai natraga su ko nuclear gi pochak se private company na su sijina bi yare masida ista ko adudagi amok su mo 100% FDI in insurance yung ko sisu su December gi pauni ko sisu December gi pauni December da akoina koigi hanadi hana aikoigi foreign direct investment che ko foreign direct investment che 74% dagi 74% dagi hen ba yaro hena leramane ko insurance company ko insurance company ama lere khalase or any company ama lere khalase masi sina kaidoga harakanda akoigi foreign direct investment che PDN khalase ba habidi foreign direct investment che lawri ena khalase ba lawbase 74% dagi hen ba yaro ena leramane hujikti karida 100% da on thokre December ki pauni ko si se ko foreign direct investment se habidi mini investor ko se 74% dagi hen ba yaro ena kadop leramado 100% taw ba yare hujikti ko foreign direct investment foreign gi foreign the powers full foreign direct investors in the hen invest or na bagi ko si se habidi foreign meaning invest or kan 100% oina piri haragadi mogi power yam saure dan ko mogi power yam saure ni na foreign investor ma'am jing se akoi foreign investor id mapalon de USA de paisa pa ma'am jing na akoi India da paisa thadaning ane ba paisa pining ane ba ko manoi thak sokot na ba sijina ko lo ka paisa pining ane kai haragadi FDI is 100% da in 100% da PBR ni na ko adagi amaga mo November da koigi labor code aina koigi labor law me amam lerami 29 labor laws lerami ko 29 labor thabak tawna baki magi laws me amam lerami 29 labor laws to kya do on to kre only 4 labor laws habidi 4 se wage code industrial relationship ko adagi social security occupational safety kind adu do on to kre adu labor code me ama tongan ba code me labor gi rule me ama leram ba do sumna tangi labor law do adi labor rule yam taragadi karam sattoino karam na lalino karam na kano to ni no khangda ba do hujikti kedore for labor code se haidi labor code 29 labor gi for labor code on to kre masi me am dijina ma haini is kaino haidi GST the same to kiba nuclear power se private individual the pahan ba ba FDI foreign direct investment jing se hena la na bagi da 100% on to kiba labor code me ama ma punjal la kanda sumna tangi labor code bari da punjan gi ba adu gumba me am sing se torok padagi ngasai gi India se sokadaba ngasai gi India se 50% sina 50% tarif ka thamjandana ma je yaisalakpado so yadreba ko GDP gi growth se 7% dagi hen da bida 7% dagi hena 7% hena adum lei so yadre sin changdre sin ko super India oireba
ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ GST ꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯒꯤ FDI for labor code ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ 2025ꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ 2025ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯊꯝꯃꯛꯑꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯕꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯦ 4.8 ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯦꯟ ꯄꯨꯊꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯛꯁꯇ ꯀꯥꯔꯛꯏꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯥꯔꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁꯇ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯆꯂꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯒ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 4.8% ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ 2025ꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯂꯥꯏꯛ 2021ꯗ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 9.2% ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ 2021ꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 4.8ꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ 2021ꯗꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯔꯝꯕꯅꯦꯕ 9.2% ꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 4.8ꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ 2026 ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 44% ꯀꯣ 4.4%ꯗ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤꯀꯣ credit rating this is also one of the ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯤꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯤ country ama chaukhatle habise fiscal deficit yengaga moigi tax se fasan sizinare ka haiduine ko samanana akoigi S&P ne S&P is kaino Standard and Poor habne ko Standard and Poor id Standard and Poor is akoigi America ki moigi akoigi kai haini crediting agency amani credit piba credit rating is kaino koi bank ki da su kadawe nang se loan yam sing taragadi nang credit score se yam chawi yamna wang ko adoi taragadi nang se credit score yam wang taragadi nang se bank na loan pining duine ba haibidi nang se paisa yam phajana sisina ba nang se loan phajana singdokpa mi oi taragadi nang credit score se wang duine ba chapana na country ama sisu kadauge harakanda country ama se ma se financially yamna id paisa yamna sijana ba haiba haitare ko loan sijana ba haiba loan lauraga koigi country ama sisu loan lawi ko loan lawri ni mingondagi investor pa mai paisa mayam jingdo mana loan lauraga loan singkali ni interest rate ko loan dagi sijana bana so hena phari ni ko country gi tax money sine emergency da kari kara khara thamma kholaga adamaina loan tawraga lawbasida akoigi kai hani country se country kharadi loan se singba ngamdaba adoi taragadi magi credit rating se yam nemi loan se singba ngamda taragadi akoi India dadi credit rating se adu wange hayya se kanana credit rating se kanana piba credit rating da mana yengi haragadi SP abdi kaino koigi Standard and Poor's haiba credit rating agency khak lay mana koigi kai hani credit rating se ko India gi se BBB minus triple B minus tagi triple B khatang da abidi hengal ine ko khoi da haragana A minus A plus kaina lebdo do maina BBB minus ana piram badagi BBB da
change tawrebko aduna chahi kun gi matungda change tawa ngambase handak sina ahan bani ko adu kumaina credit rating ju change tawreba adoi taragadi yamna haidi akoi country se yamna phari haidu tai na thro adu taragadi adigi mo growth se real gdp khogi real gdp se 7% da leyebko real gdp habisiki wahan thok se ai harakebko real gdp ka nominal gdp ga khenabadu khangi ko me real gdp nominal gdp nominal gdp haisina ne akoi hujik hujik at this year haibako at this year compared to this year comparison to now haibako habidi kai haina kan nominal gdp sidi ka doga hara kanda gdp adi khangin ko akoi gi gdp haise kaino akoi india gi whole citizen chi mayam se punjal kana mana taliba paisa punamak se sisibo koina real gdp hai total money hai tar ko total money se masi se gdp akoi gi gdp hai ma se real gdp hot pa hai se kaino total money do puthok pane ko citizen mayam ni tan ma paisa mayam ji se ko ado total money se mana real gdp da di kana ga comparison tawde ba akoi gi base year na ma le base year se akoi rbi na lep to ni ko rbi na base year ma lep kani hariba base year do da gi real gdp se khot kare habidi khuda moi na har se lupas base year se 2020 ne na khala se base year de lupa sama akoi gi gdp se lupa sama oigreba ko aduga 2025 music 2026 ne 2026 su akoi gi gdp se lupa samaga kun oitaragadi real gdp de hekale hai doine kyan tabra real gdp de hekale hai doine sina real gdp ne aidi lupa samaga kun tan taragadi karigumba akoi gi real gdp da nominal gdp hai taragadi kaino hara kana akoi gi handak size da nominal gdp henkale haragadi akoi yam ka haina kano do yade real gdp henkale habisida ne maru oirise ko sida sa har ka haina kano sangjalo bom se habidi comparison se base year ga compare to bai tai ko adu dubo akoi na base year any apa mama lawra ka da koina comparison to dubo koina real gdp hai ni nominal gdp hai sine kaino handak size 120 tore mamang sai ga yena badi mamang sai de koi se 130 talame 2025 da koi se 130 talame ai taragadi akoi real gdp da di hekale hai doine real gdp da di 20% hekale hai doine gan tabra nominal gdp da di around 8% minus ala hai doine ai nominal gdp ai sina kaino har kanda comparison se mamang sai ga or nearest year ga comparison to bodo adu tuni ko adu real gdp da koi se kadawa 7% hengale habani 7% hengale ai se base year ma ga check to rang ma deni ko adu taraga di masi sina inflation do real gdp da di inflation gi kano se pot se lok thok re inflation se yaw do ga chap mana re habidi mana base year ma ga comparison to gi ni inflation la ko kot pa sida di inflation do fadana uidana ko inflation la kra la oira akoi gi country se growth lai re hai ri ni ko real gdp se kano to hai ra gati yani na ko aduga sida se yamna ka ne explain to ro gom ge yamna manun chanchalo su amta dang ho roi base yam yame ko aduduna akoi gi country se growth lai re hai simadi khange ko growth lai re hai simadi khange report ka che da yam phasana ulle scale rate ta handare ko adagi credit rating da so koi se hengatle adagi gdp real gdp da su akoi growth se yam phasana lai re but tawadabu koi india da huzik se problem am khak thoe kari problem na haraga di rupee depreciation ngarang na an gi khabar da su dum yaw bado rupee se kadawba paisa se kai hai ni akoi gi paisa gi value se handari na ko koi 92 rupees ka $1 ka kano mana dynamic se alo paisa gi value se yam handara kre masi yamna koi yamna
bad sign or akoigi yamna phattaba sign amani na khanei ko rupee se underperform tawse habedi akoi rupee se underperform tawse sigi kano sina so explain taro ka doine kamaina explain taro ke de yeng se ko habedi akoi gi rupee se depreciation tawse mana ha rupee depreciation tawse contradictory oidro aidi country ema se paisa yamna tale so hare ko gdp yamna wangkhale so hare ko adagi paisa phajana sizinaba fiscal deficit su phajana lei handare hare paisa ju phajana sizinaba ngame hare credit rating su yamna wange hare ko adagi growth phajana leire hare aduduga rupee se depreciation tawrise kaiginoba akoigi paisa gi value se henkalakadaba datraba habedi akoigi paisa gi value se henkalakadaba natra paisa gi value se rupee se tare is sum kariginoba sum tare is karigino reason to hayo sinima ma aini is ko reason phasana pyramid ko economic survey se na phasana pyramid masi su question hangu ya ba pani according to the economic survey which one of the following reason is given as a cause of rupee depreciation tawagi cause so kari maram gino ha reason karam ba yauge hai na pakhada ha ba ko mcq da moi option mari zeloi piram ba ya natraga option amani piramaga option natraga sida moi home sida yaw da ba option ama piramaga which one is not the reason and haraga question hang up so ya ko so adu nuba khanghora seba aibedi reason the karamana reason na tabano have the kanghora sebo ko India is a trade deficit oire the kaino rupee depreciation tawbagi quite main reason se kaino akoi di trade se akoi gi India gi trade se phajana aidi trade se akoi gi export ka import ka se aidi akoi da export tawri se ka akoi ne import tawsala se ka import se ne henbad ko import se ne henbad kari marangi heli no habidu so ai hierarchy ko ado import ne henbad adu duni gan tab habedi akoi na tawriba aidi khudamena hairse deficit se trade deficit se ke doga hara kanda trade deficit se kaino tawrame 250 around 250 billion adai mena yograme 250 billion trade deficit se ko ityai si se kari marangino trade deficit le se kari marangino why akoi the trade deficit le se kari marangino why because akoi se india gi export import se amtang yeng se india se kadoga hara kanda akoi gi export ka akoi gi import ka se amtang yeng se import ko export na akoi se kadoge kai export tawge import na akoi se kai import tawge akoi di high value oiba like akoi gi physical oiba hai tar physical stuff physical oiba kudamana hai se oil gumba electronics gumba ko adagi kai haini gold gumba adugo se yamna adi akoi gi import tawre akoi yamna lay trade deficit lay ba habadi trade tawba da sok pa habani ko pot yon thong sin tawba matamda pot ya id akoina layriba akoina mingondagi layreiba potsiga aina akoina mingonda yon thoiba potsiga akoina mingondagi layreiba potsene hena yam taragadi adudugu akoina trade deficit kaweba koi country da trade deficit lay taragadi koi country su dum sokani ko masana dum soksa batabani ko trade deficit lay taragadi so akoigi India na export tawrisidi sidi akoigi physical product atare physical kaya haina physical product abidi kaino akoigi pot physical product atare physical oiba pot atare akoi India na export tawrisidi kari kaino haragadi akoi India na export tawrisidi kaino IT gumba ko software gumba ko consultation gumba ko habidi physical oiba pot amta nate chumra habidi service ngatane moi service sector da ngatane ba koina export tourist aduna service sector sidi reliable
yam oide reliable oide di matam khara dana khara patlang thijan gi bai rural regulation government ge norms kari kara de change to ga tar ga service sector jo do hong gi so import si di ekoi darkar yam lei ba tare ba oil darkar lei electronics gold loi darkar lei ba tare ba adu dana ka do ga hara kan da ko india da trade deficit se lei ni si ma ha ni trade deficit lei ga ni si ko id ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ trade deficit se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ export tadi ꯑꯩꯈꯣꯏ se ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ $151 billion ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ export ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ IT sector ꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ only 61% ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ export ꯅ cover ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ 61% ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ another 39% amadi cover tawba ngamde aduduna trade deficit line habidi akoida aidi mangzari ne trade tawba matamsida ko pot chai se mangzar hena lesson ma henba ko aduduna ne ma is service surplus is not enough to cover it service sector se asukematic kano taw taraga so service sector the cover tawba ngamdre habidi umana cover tawba ngambi 61% khatang ngambane kano service sector jina ngamisi ko aduduna foreign capital flow da depend tawre ba yan foreign capital flow aidi kaino akoi india ki rupee depreciation se tawbadagi ngarang da so koina kari dpi ana matam gi to dpi se yam handari hai gi to ngarang ai khabar da thengna gi bani ko dpi se yamna handari ko haidi DPI hai se kaino hara kandi akoi gi FPI hai sorry DPI not this sorry FPI ko FPI se sise kari no hara kandi foreign portfolio investment habine ko habide aikoi gi India da atopa country na investor of the chance investor of the Kadoga Harakanda investor of the Masise Hosiki investor on Paisa investor on the Ponamasalo Loktok Nagreb Loktona is a Karimerangino Lokto is a Karimerangino Quit India Siamna Quigi Gahani India Siamna Nick Lauba with the U by time Kudamona Harakanda Yamna Pataba economy or more in U by time India dagi akoigi foreign investment ma'am si loi lokthokna gre ko lokthokna ri se kari gina harga adu dune ma hai se foreign capital flow foreign investment hai foreign gi mi sing na akoi da paisa thadara ba ma'am do India se yamna kano tawre ai di magi rupee si su depreciation tawre adu duna ai di magi rupee paisa si su yamna handare ko paisa gi value si su yam handare adu duna akoi investment jing se paisa se invest tawraga mogoida invest tawraga mangani moigi investment tawraga di paisa se mangani aduduna koi lokthokro se na lokthokki bai tare ko foreign capital flow ai se adune ba lokthokki badune ko adegi mo geopolitics che yeng se ba koi gi USA na tawriba tariff ki war trade ki war ko sik tawriba ma'am sik se natra 50% bu thamjalakpo koi India da 50% bu thambo uji Iran da su war kana sathari Iran ga trade tawna bagi amuk tarif atopa amam su thamjalakpa yari bi ko husik se adudana maram orakanda akoi gi foreign investor ma'am jing se hai foreign investor ma'am jing ne khalu se foreign investor ma'am jing thokre ko foreign investor ma'am jing se ki re akoi de investor ko adudana maram orakanda akoi gi API value se handare API value ding sai gi portfolio investment jing to handare akoi de gi invest to chang ja handare adudana amuk sum kadore rupee depreciation to holle habide rupee depreciation to badagi API handare padina amuk kadore rupee se mu depreciation to re adudana circle sa dum chat laibini kaina haragadi koi gi paisa gi value se adum tarak pane paisa gi value tarak pane ngara aina su analogy ama pigi bedo kai haini aikoi gi country USA digi nupa amana pot se aikoi gi India da paisa se invest to re paisa se invest to ko dagi ai ngara adugi wari do ligrabani habedi kamaina akoi gi investors in foreign investors in na kamaina akoi India da invest to ba talli no habedo ai ngara so high gram hyper explain to rakebo ko
USA digi nupa mana ko USA digi nupa mana $1 se one natraga $10 hai kalasi $10 se invest toreba ko India da ko India da invest toreba ado India Europe matamda $10 se koina se si mana investor pa matamsida di koigi dollar amaga kanaga kya manari dollar amaga IT ga manari kalase mana investor pa matamda aduga sesta IT rupees or de IT rupees tar ni natro IT rupees tar ni IT rupees se mahara se IT5 rupees on to krep kayana ne ma seasonary India seasonary IT5 rupees to nge IT5 rupees se mana USA da muk thille USA da kayana ne nangi do lupa manga to nge nangi investor ko da interest oi da lupa manga to nge na thin doi ne thin ba matam sida ngasai gi 1 rupees 1 rupees $1 ga IT ga manara ba do rupee depreciation to badagi IT ga managre 90 ga managre 90 ga managre 90 ga manabadi ka dore ka anda magi IT5 to kari da onthropa ta da dollar da onthropa matam da IT5 se 0.9 dollar 0.9 natin sorry $9 maya da katang senera laigre $9 katang hale kaino USA ase bagidi India da di tongine India da di profit oine di kaino maji tong di jere lupa manga tong jai ne but USA da onthoropa matam da di dollar da onthoropa matam da di lupa mapan ka tane mara ngasai tara thadagraga lupa mapan ka la tar ga di mangon da di loss oine natro adu duna paisa ja thadaning dan ne ko paisa ja thadaning da ne adu duna ne ma geopolitical issue me amam su lai ko like USA na koigi India da kai haini tarif me am thamjalak padagi as ka moigi rupee se moigi kano se so ni economy se sola ni kai khan badagi masa thadarak ta su yam yaw de ko yani na si se so ai koigi India da growth laire adagi kano mayam hantare credit score wang khale adu ada mayam khale har so paisa je am so I ko paisa je rupee se depreciation yam tawri ko aduduna depreciation tawbase thingnabagi damakta akoigi rupees depreciation se tawbase thingnabagi damakta akoina anauba policy program new strategic terms ko haidi koigi strategy anauba honge ba husik se ko kari tawrasige koigi economy se hena sakhanabagi kari tawrasige haina ko koigi strategy anauba hongnabagi damakta kari tawrasige yaha bada power gap index se Lowy Institute na puthopani ko power index se ako India gi hoina -4.0 lay ko masina tapadi kaino harakanda aikoi gi India se magi potential siga mana husik tawriba outcome siga hai tare ko potential siga outcome siga kado ga harakanda koi gi potential ne hen yamdo mana tawba ngamba sakti dagi mana tawreiba potsina hena tabado tawba ngambadi yam leiba but tawbadabu kai haini larikti yam heiba aduduga fail dum oibado aduduni ko haidi adugumbagi style ne power gap kano sina power gap index na hairise aduduna aikoi se kari koi power gap index is potential se outcome long da phajana inthoknabagi damakta kari weapon ani sinarani ahambada strategic sovereignty tau haidi strategically akoi se serious yam oiba haibni ko sovereignty haji seriousness ko habidi strategically akoi se serious yam oiba changi gantai ko haidi akoina tawriba thabak akoigi strategy akoigi tawriba paikhaliba thabak se yamna haidi strategy haidi idea yamna leiba ma changi ba idea haidi koigi khudamana je masi se chapter number 16 da budi explain tarokani ko chapter number 16 da su yawbani ai nga sadi ga explain taw jare se kaino preface to ni ko manu preface ne ma maru se yam preface to ni maru se
Haidi kaino hara kanda defensive pessimist have defensive pessimist haidi kaino akoi se defensive ta leram mina taro poto pessimism defensive pessimism te ke akoi se kaino hara kanda akoi se haidi offensive oi ba haitare offensive ko offensive oi ba haitare akoi se defense ta leram digi offensive oi rase sine ma haise ko हाबेदी अखोगी गोल से अखोगी कनो से स्ट्रेटेजी से खंगब्रा हाइदी रिस्क खरा लौरे सिने रिस्क को रिस्क लौरे सिने रिस्क से करी रिस्क नो हारगे दे अखोइना कदर का हार कांदा अखोगी लाइक क्या है नि अखोई मियोंदगी मिपान तांग दबिदा मियोंदगी मिपान तांग बसे तोसे को अखोगी क्या है नि internal buffer build or building internal buffers हाइदी कइनो हारा kana buffer zone अखोगी काय हाइनी खुदामैना हारसे अखोई से वार अमा लाक्तोरे वार से लाक्तोरे कुइरोय को वार से लाने वार अमा को ग्लोबल की इकोनॉमी की वार अमा नत्रगा एनी वार अमा लाने वार से लाने दि खंगेबा करम का लाक्तोइनो खंगदेबा को अदे लाकांदा अखोई से खुजु खुलाई टॉप करी करा लेसनदना खोतना आइदि वार दो लाक्तो कमाय लाक्तोइनो कायना खंददना टॉप करी करा लेसनदना थंबाई मोता डिफेंस ता आइदि टॉप करी करा लेसनदना थंबाई मोता तिसिगी टॉप से लेसन लगा आई थमे वार से लाकनी द टॉप से लेसन में टॉप से कापसे ऑफेंसिव टॉप से कापसे टॉप से कापसे अखोई थबक ओइना तौरसे सिने माइस तो वार से लाक्टिंग है वार से अइना हौबदि नते को वार से अइना हौजा नते बतवदबु वार से लाक्टिंग है दा वार से लाक्तना बा ओइना कोइ खुम मांग दा थबक से चंचलसे मांग दो ओइना थबक से चले वार से गायरगा कोइगी वार से लांगायरगा वार से गी ngak thokna होनबगी महुत्ता हाइतारे को कमायना अखोइगी कमायना ngak thokani हाइतारगदी को पोसक अनि हम तौरगा ngak thokpe like कोइगी forex reserve से फसना थंबा forex reserve अबदी कइनो अखोइगी foreign exchange हाइतारे को foreign currency ga अखोइगा आइदि सना लुपा खरा याम लेसला थंबा को दगी आइदि खोइदा हाइदि इना खुनबगी कोइगी शैम्पू खरा याम तुंगजला थंबो सिनेबा को तोपगी अदुसु शैम्पू जिसु करिना शैम्पू द तुंगजन दिसु अतोपगी पैसा सा हाइतारे मी अतोपगा foreign exchange तौननबगी पैसा ओइगेरा गोल ओइगेरा को एनी foreign exchange ता आइदि पैसा मी अतोपगा exchange तौनबा यानबगी दमकता अखोइगी पैसा खतंग नतब स्टोर तौर थंबस मी अतोपगी पैसा जे खरा याम स्टोर तौर थंबो को अदु तारगदे हे वार लाप मतंदा आइदि मोइगी पैसा दो आइदि अखोइददी कनो ओइ होदने पैसा दो योलगा सिनबि याइदना को अदगे अमुकसु कदोगा हारा कांदा सप्लाई रूट से खुदमैना हारसे अखोइगी डाइवर्सिफाई तौबा हाइतारे सप्लाई रूट से डाइवर्सिफाई तौ खुदमैना हारसे अखोइगी इंडिया से कदोगा हारा कांदा इंडिया से कोइगी UAE दगी अदगी सऊदी अरेबिया दगी थाव याम लवे को अदगी चाइना दगी अतोतोपा रशिया दगी थाव याम लवे अदु डाइवर्सिफाई तौबा हाइतारे मोइ दगी खतंग लौदबा को सिंगापुर कनो दगी अफ्रीका की अतोपा नेशन दगी अदगी अरब की अतोपा नेशन दगी इवन साउथ अमेरिका दगी आइदि पोसे मफम UAE कनो सऊदी अरेबिया सिदगी लाकपसे थिंगरे कलजे आइदर USA नो सिक तारिफ थंजनरगा थिंगिसे ईरान दगी गा थाव लेवसे दा थंजनरगा थिंगिसे अदगी रशिया दगी गा लव थिंजलइसे सी थिंजलपा मतंदा अतोपा मयाम अमा लैतारगदी अतोपा पार्ट मयाम अमा लवबम मयाम अमा लैतारगदी थिंगबदु गमरोइदना को इंडिया से अदुदुनी को सप्लाई रूट से फसना साउथ थोन बाय तारे को खम अदगी लिक्विडिटी
liquidity liquidity ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ liquidity ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ growth se kya hai ni akoi liquidity habidi be like water habidi ko haidi akoi gi ising se shapeless adegi kayo oidana ko any pressure ma bear pa matamda magi shape se change tawra magi kano to dum leidana ko adu maina akoi gi India je su kai hai ni magi kai hai ni policy program se phatlauna ni ma wara ma tawre waram tawra ma ta hanadi strict yam rule or rule war du chana ba rule ma sa launa change taw ngam adu dani ko adu maina change taw ngam na ko da ji sini hai se ko si jing se ai makha da mo explain tawra ke ko kamaina taw doino ha but kadaw ga hara kanda akoi gi ai si je hana countries trade war la taragadi defense tawrambado si hana taw taragadi action hana tawsan taragadi war do kan mangam sinibo ko adege mo kadoga hara kanda marathon sprint analogy si am important or so mains ki points of view the mains the yam sidina ba ya de si se khoi ki ni marathon sprint analogy ai se kaino marathon ju chen dui ba sprint ju chen dui ba marathon che ba je sprint oina sprint da che mai marathon ji tam tam na se akoina khalam is country ma gi sakat kya ra gadi tam tam na sum chat pa hai se khalam me ba hojikti ka dora ge hara kanda yadre ba tam tam chat pa ji sunga yadre sprint che la kanda ai de marathon che ba che koi gi ai ti ekta hau tha na se bai ta marathon ma di oi de ba adu hau tha na se marathon oi de ko khudam mai na hai se akoi gi sumaina le rame ba ai de USA gi tarif se hujik thamjal lai ni da tarif se hujik emergency oi ba situation ne emergency ne ba hujik taw ba ya ba ko adegi akoi gi India gi amrit koi gi Manipuri Bharat aina koi gi isai dom dagi marom dom hingjaba ngamjaba Manipuri Bharat aiba gi program se 2047 power ne 2047 da Manipuri Bharat se phangna khona doine si je marathon ne ko marathon ne masi je phangna bu khona ba marathon je phangna ba khona ba adu USA gi tarif ki problem se su ne solve taw ba si ne sprint noi doine yan tai ko adu ni ani ma season by time sprint sina ka daw tiba masagi emergency situation ni handle taw ko adu duka kano da marathon abidi Manipuri Bharat chu phangna khona ba ko ani ma phangna khona ba tai adu duni ko ma haise sprint akoi gi sprint chu taw ba aduga ka daw ba marathon ju jena khona ba ani ma taw sin ma haise ko India se ka daw ba si se kano da Asia de am sina ba ni ko hayen koi gi India gi economy se kano solution ai ta long term solution je kari oi ba yai har ga si si ni ko hana di smaina khandara me koi gi USA kano tarif ki problem cha na solve taw gadra na traga koi gi Manipuri Bharat or any koi gi India gi growth se yauna mo hana gadra ka khandara me ne but hojikti ani mak tawra sini ba haise ko strategy ani leire ko abidi aha mada kari tawba koi gi India gi kadaba koi gi India gi strategy se hana defense le ba se offense or sin serious social sin ko kamaina oiduina habidi forex reserve ta hengalan ba supply road hengalan ba liquidity hena helayan ba aduga kadaba mara yamna sangwa lamben su chengadaba yamna kano attain ba matamda emergency da lakpa situation so handle tawdaba anima handle tawdaba ni ko si se Manipuri Bharat Viksit Bharat ka habita ni ko si se Viksit Bharat ko Viksit Bharat ki diya koi Viksit Bharat se phangna ba huju 7% GDP growth lai ri dana ko 7% GDP growth se Viksit Bharat phangna ba ki di si judum constant da dum thamba se ne Viksit Bharat darkar lai ri se ko aduga USA tarif ki di koi sigi sike hai ba pot sin je tawra dum yare ko USA tarif ki yani na ko aduni self reliant oiba adugumba strategy ani se khangani ko habidi
strategic sovereignty amasung marathon spin analysis ko ani se satpa ko hojik akogi kanona economic survey na koigi India hojik ngasai aina haigidro ngasai India da war ama suchoshodana laani risks ama suchoshodana laani to koigi risks lawdaba yade war ama suchoshodana laani aina ngasai haigibdo war ama suchoshodana laani risks ama lay risks take lawdaba yade war laani aina haigidra war home news list this is the three war war do kai war yengse three war ko war home lay global chingna ba tai aba ani wadi 45% lay ko amana 10 to 20% probability habidi thok pa yawa wa akogi economic survey sina koigi economy da yana solakana ba war hum kha mana identify ta karambano haragadi ko ahamba war sina kaino ha kana disorder ko disorder global disorder so yam chauna koigi ade kai hai ni wall se kadaba business se kadaba hara kanda yam fragile oiba wall ama lay khudama ha se USA ga chiki kana to example oin ko ko koigi kai hai ni countries sing se usually trade tawnam se kai doy countries trade ko country trade se kadaba hara kanda trust se am handare trust deficit oil khudama na ha se USA na kadawe Pakistan ga amuk trade tawnani India ga amuk trade tawnani ada ani di sauna doi natra even Ukraine ga amuk trade tawnani ko adeke mu Russia ga so amuk trade tawnani ai ngale na ga mu Russia ga trade tawnaba to ga Ukraine da amuk sangjan ga adeke India ga amuk trade tawnaba amuk to ga da Pakistan da amuk sangjan doi haidi trust se am laina trade ti tawdi tawnai but trust am laina aduduna takpadi kadawga harakanda akoigi kadawga harakanda koi India se adi this adi akoigi world se disorder or akoigi chance ya wang disorder managed disorder haise ko ganda ba aduduna akoigi country sina kari tawba tai what to do ko habidi disorder ama la lady later badi this is a problem se USA da katang thok banatiba adi ato country man silo na mag manage disorder sigmo disorder manage disorder sa tum lay ne ko government se constantly adum ko intervene to bam chang constantly problem si ki solution ai tare ko gi USA na tarif ek tham jalak pada akoi tarif se tham me po che kai no si po che si de ato country de later se USA de later gum se ko gi country di minor fix ai tare ko ba benet ko mane ai tare ade kitang so paga benet am napsan ba ba swai so ade macha ko business to ba ya na ba gi damak to ko si sigi war sibala toy ne la ko se la iba war se macha se so sun to ba tare ko habedi total collapse to ta na adu dum le ko ya en ko adege mo disorderly multipolar breakdown si multipolar breakdown aise na kai to ga hara kanda akoi gi trade se weapon incident ar pai tai season trade se weaponization of trade to ko weaponization of trade ko weaponization of trade sidi huji USA na tawri sini ko USA na kadawi USA na magi enemy dana tarif thamjale ko enemy se punish taw na bagi damakta adu duga kadore magi friend dana ko masi adi magi enemy se magi sigi tarif thamje support tawana karigoma tarif se thamda tar kano taw ta tar gadi trade tawre ko trade abse kadawga hara kana trade se mane USA na paisa hin na bayane magi enemy da su friend da su enemy da akoina tarif thamise nang su thamjalo karigoma nang thamdre nang ga iga trade tawnaroi ka haibade USA na by friend da su enemy da su trade se weaponize to gi bai tare ko adu duni ko ma haise disorderly multipolar breakdown haise
yan dai ko asi se weaponization of threat se music yam kana tawri USA na su tawri adagi ato country ma'am na su tawri si kai gino hara gadi kadoga kana course yamna haidi yamna phibam soningai oiba potni ko financials se haidi kaino hara kanda sidaisa buffer laitib nga sidaisa kadoga hara kanda sigi wars da di kadoga hara kanda all out war ni safety nets laitib safety net buffer haidi kaino safety nets laitib sisi theina ba tara gadi head on theina doine yan dai ko haidi friend foe adi friend enemy have se laitam ni kadoga hara kanda country dugi country amagi magi politics hai tar USA ki politics ai ni in the target USA ga ai ga threat tawna ba yaro to USA ki politics ai ni in the target USA ki ai ga threat tawna ba yaro to adu ne ba marus safety net ke relatives da threat khara tawna ba politics magi do khara ya ba hai ba relative adu na masigi problem se fix taw ga hai tar ga di coercive threat taw ko coercive threat taw तो trading से कदोगे पुक्तोक तोकवा safety net later मागी kai haini kano masisina maram orakanda masigi pot ani sina maram orakanda ko kadoga hara kanda masigi pot war ani si susok soidana ziki thokpa so hawrabani ko haidi trust deficit lainarapa adegi trade chibu panoina sijanarapa masi ani sina maram orakanda akoigi cascading effect ana layo cascading effect abdi kaino ama tholapadagi ba incident ani tholapadagi incident mari tholapa swana sisibu cascading effect ko habidi disorder lakpadagi ko multiple breakdown lakpadagi ko kadoga hara kanda incident ama thopadagi incident ama thol adi internet yadabadi internet AI gi internet se fail hoire kala se AI internet fail hoibadagi banking so idro banking so padagi akoigi bank se so taragadi akoigi kano se sola ani AI sola padagi amuksumu technology so ani tech so ani defense ki technology sola padagi akoigi security national security adagi karikara adagi defense sola ani adagi banking sola padagi akoigi monetary policy adagi kari haini akoigi kano se sola ani ba rupees paisa se sola ani so ai matang sum cascading effect lak to ne matang masi se thola pas ya bagi chance se yam wang kai no idea koi example oina 2008 ki financial crisis aina ma thokre dana ko USA da koi gi yamna chawba financial crisis ama thokre dana ko adu du dagi akoina lesson learn to hore ba kai na di sigi cascading effect se dum thokpi ya yan dai ko asi se thola pa ki chance 10 to 20% ko sisina 40 weaponization of threat 40 to 45% ni adagi trust deficit lain se 40 to 45% ne so na war se dum tholak to laire adu duna mara kanda koi gi country se adi koi economy je solak pa yai sine ma hai ko sigi war hom sining ji ko sigi war cascading effect sigi thok pa ya ba mayam jing se lairi se mayam jing se sisibu economic surveillance ne yam phasana palle adu duna akoigi India da kari akoi sisa exam da hangba yari se kai na hara kanda da kara economic survey na padba ngasai gi kano sing se kai no this one problem sing se kai no hara ga this is ko adagi goal as a signal adiyo ko sigi problem yam thoi se ma si se karai di yana no huzik urage example amoy no ai hara ke ba sana sanda huzik kya pi ge sanda lipa lising ni full okay no yo bra dai ne original da di ko haidi sanda mamana su am tangkal ise si sen ta ko di kai no hara kanda ai khoi gi si yong go goal se kai barang ki tangkal ino do so ai hara ke reason se tangkal pa gi reason se sara sanda su ke metik yam tang re ko si tangkal pa gi reason se first thing kai no hara kanda country pu namak se goal ai san na re goal se country ko namak goal se lai san na re goal bai ko ako India su yam lai san le kai gi no goal lai san li se why because ako gi kai ai ne India's
goal paisa thambaga rupees se oina akoi je bank manung na thamjale akoi gi India da nang su khala yengoni imung amagi mi em lere ko sana thambaga rupee paisa oina thambaga ani se kana kana paisa thambadi paisa di value se hengalakte ko ai dollar thamme khala se dollar se ai thamme khala se USA se kai gumba war am sathagi tar dollar value chandagi ne gold di adu handaroi war tawera du tawra da tawra adu na huziki country khudibak se dollar da hana thamnara bane dollar se lo yo thokna gre gyan tabra dollar se husik brick ki nation ka khudik ma su pam na dre dana ko bricks ki nation na su dollar se sintok na ba konari ka ga tawri dana swain taw dana gold se loina pam na re country khudik se gold leison na re adu na gold ke price se country khudik ma leison na ga thamjan na gram ni na gold ke price se su ke bitik wang khala ine gold leison na ba de ki ko adu dana mara mara kanda ade gold ke price se su ke bitik wang re jio ko ounce amada si yogre ko ko aduduna kadawge hara kanda yonga gold ki price se mamang saida 50% hengale handak saida 6% hengale ne mamang saida 2025 da degi 2026 smaina yongo gold ki price se asukamiti smai sum paklaw naga hengala kane habi thajabra ne adudun hadi signal ne wasi na bi kai no hara gadi sigaba war se thokpa ya bigi signal symptom ne hai ta go gyan tai ko aduduni pa haning se sise UPSC ki oina di anti kana re ko UPSC ki oina di kari kana ge hara kanda UPSC ki oina di akoi da kari akoi gi India se kari marang gi akoi gi ka haine husik se dum growth lai no ko India se magi report card se kai no ai di ma se magi performance husik kari kamai tawri India da rupees depreciation tawri se kari marang gi no ko India da hujik lairiba thengnariba problem se ngakthoknaba kari step pai khatpa yai ko aduduga India gi thengnarakada future da thengnarakada war kari lai war singdo thengnana bagi damakta kari tawba yai aduduna mathangi chapter number 1 se da tawra ne ba ko preface da loina ma ayamba yawrabani ko preface da loina ma yawrabani mathang state of the economy chapter number 1 se sida loina ma ko haidi kai haini akoi gi karamaina akoi gi India se sakhalan doino haidi akoi India se ngasai war ahum sungshona la kani hare dana ko nati percent mai lakpa ya bagi chance ya wangi dana sigi la iba war sing se sisi kamaina thingna ni habidu gi matang dani ko haidi uzik naina doise chapter number 1 se ta age ko chapter number 1 se yam important hoye aduga lemha saruk tara horen sanda wera mara chapter number 1 se 1 se ta ga usiki dilo shan ge ko yam sawi ko ade ta ke ko se yam sawi adu dara ni ko chapter number 1 ko state of the economy si yeng se ko khoi gi India gi state of the economy si kai no ngasai da sa hai gare real GDP se 7.4% da lei GVA ko dagi GVA gi growth is 7.3% da lei ko GVA have the gross value added have ko gross value added have ko gross domestic product have ni ko sisina sibidi khangamani GDP की growth से 7% लाई है
GBA की growth is 7.3%, 7.4, amana 7.3, amana 7.4% lay hai ko ado adegi mo magi kadaga forecast ke daga hara kanda karigumba adi ma forecast to forecast me ama tawre me adugi forecasting do mana bit taw hai ni kon se aduga kari investment na kari no karam drivers na ngasai gi GDP ki growth GPA ki growth se kari maram de lakhim na di investment ko investment consumption koi ki consumption se ya wang khale koi ki consumption ya wang khale adagi investment se gross fixed capital formation hai tare ko koi ki kano se investment se ya wang khale fixed advance koi ki fixed capital formation koi ki gross fixed capital formation hai se kaino haragadi si se kaino haragadi koi ki GFCF se koi ki building ko masaba koi ki thong ko masaba ko koi ki building ko ba road ko ba bridge ko ba sabada thadari ba paisa ko sigumba sabada thadari ba paisa ko koina gross fixed capital formation ko adi koi ki invest asida is paisa thada bugi chang ja wang khale ko aduduna mara mora kanda GDP the growth line kaino edi akoi gi road lamben yam semba de ki bridge yam saba adugo bataw taragadi akoi country se economic growth la kani dana ko gyan tai ko future da sukana duni dana adugumba pot myam am sajala tham gi bai se adigi mo sigi private consumption adi PFCE sina koi gi country se pot yam lai re shopping yam taw re khudamai se people sing se groceries yam lai re car yam lai re ko phone yam lai re ko thabak yam taw re layman perspective ta haragadi koi gi country gi mi sing se paisa yam bai re sine hai se ko 7.5% da growth lai re sine ko aduduna maram kana koi gi GDP GBA se pa GBA is a producer point of view da ni ko producer gross value added and higher se ko gyan tar ni ko aduni paradox se kaino hara kanda ngasai gi 2025 sida kaino akoi gi economy se growth yam lay tawada bu rupees t kadaba depreciate tawe si ai ngasai explain tawre ko habidi kari marang rupees tare no hara gadi trade division laiba service da handaba capital flow habidi foreign portfolio investment sing se yam sat khiba ko adegi dollar gi strength yam hekat khiba capital flight ai tare capital flight sing sai have do foreign gi missing paisa thadaram do han gi bai tare ko aduna ni domestic weakness na te ba akoi gi country di sau khale but tawada bu mina trade division laiba adegi service sectors the service sectors na pu thama ngamak tawa mapalam degi paisa la pa mayam sing do paisa do han gi ba aduna ni maram organi cinema ko hai ko scenarios data supports global scenarios khara hai tare ko koi gi global scenarios khara mana utle karam global scenario na hai gadi koi gi fragile wall se yamna hujusik se yamna war thokpa ya ba gi chang nik law ga lei ha bisigi magi kano se id example ko pc yong ko USA da ko USA da inflation ya wang ba growth pudi yam hujusik se growth yam lei but inflation asukematic wang ba ko adigi eurozone da di ka dore moi di ka do ga har ka da kai hai ni growth yamna growth chu yam leite inflation chu yam leite growth chu yam leite moi de ko China da di kadoge hara ka da deflationary pressure yung po che gi maman che suki mati hongman gi da na ko po che lebi na ba leita ba ai meaning di kai na hara ka da car ba le pa China da di po che hongman gra ba ai po che car si na ni ngai mi leitra ai di po che aina car bu to car che po cho maman cho hong ba adu do production yam phasaba oi khalase som na kada company ama le company sina car phasaba puto si company ama na su si ga samana ba car se si putok to mai de mamal je handa duine adu mana competition je som henman gi dana ko deflationary tore habedi paisa gi maman che
ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯠꯆꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯣꯡꯗꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ USA ꯗꯁꯨ ꯌꯨꯔꯣꯖꯣꯟꯗꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯟꯁꯔꯇꯤꯅꯤꯇꯤ GPU ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯀꯣ G GEPU index ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯀꯣ GPU index ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ GPU index ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ GPU index ꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ 18 countries ꯀꯣ 18 countries की मागी GDP से सिजिसे येंगा ओनबनेबा स्ट्रेस क्या लेगे लेतेगे हाइदि कंट्री अमसे यामना काम ओइना लेनरिब्रा को लेतब्रा को अदुदुनि मा हाइनिसे माने येंगसे बो काम ओइना लेतब्रा लेब्रा लेतब्रा अदुदु येंगनबगिदमक्तने मासे याम हाई ओइबा हाबिदि काय हाइनि वार थोलपा चांस याम वांगसिनि ग्लोबल वार ट्रेड वार को हाइदि इकोनॉमिक की ओइबा वार से थोलपगी चांस याम वांगसिनि GPU इंडेक्स हाइस काय हाइदि GPU इंडेक्स याम हाई ओइ तारगदि स्ट्रेस लेवल से अखोय कंट्री अयामदा लेनरिबा स्ट्रेस लेवल से ट्रेड के वार से को याम हाई ओइसिनि वा हाइनिस यादाइ को अदुदुना अनसर्टेनिटी डिसऑर्डर मयाम अमा लेबनिना को अखोयगी अहाब एक्शन से कइनो स्ट्रेटेजी सोवरेनिटी से को सी तौरसे से को सी तौरिङैदा माना पलम्बा अमखक्सु लेबको आइदि अखोयगी पलम्बा अमखक्सु ले कदौगे हारकादा नाउ कास्टिंग मॉडल है से येंगसेको अखोयगी नाउ कास्टिंग है से कइनो अखोयगी हानदी अखोयगी तुंगमांग येंगमनेबको अखोयगी काय हायनि येंबा मतमदा अखोयगी काय हायनि अखोयगी GDP की ग्रोथ से GDP की ग्रोथ हाइतारे GDP की ग्रोथ से कदौ करीदा येंगमे कोई खुदामना से GDP की ग्रोथ से डेटा लाकांदा खतंग येंगमने डेटा लाक हाइदि कइनो अखोयगी चाही अमा लोसल फाइनेंशियल ईयर लोसल अकांदा फाइनेंशियल ईयर से तौरकांदा सी लाए को अदुदि अखोय ग्रोथ से याम हंदगरे अखोय ग्रोथ से कना तौरे खोले हाइदि GDP ग्रोथ का से डेटा से ला फाइनेंशियल ईयर कोई फाइनेंशियल ईयर से लोयरकांदा सिगी डेटा से लाकांदा दुदि येंगदुनि लेरमने हान को नाउ कास्टिंग मॉडल हाइसिना कइनो हारकांदा सिदैदा फाइनेंशियल ईयर लोयरगा नत्रगा आइदि थबक अमा लोयरकांदा येंगबा नतब को थबक से येंग तौबा हाइतारे कोई खुदमना सिदैदा ट्रेड वार अमा थोले नत्रगा तारिफ से हेंगतखरे सिदैदा को तारिफ से हेंगतखरे अदुइ तारगदि खुदक्ता अदुम GDP की वैल्यू से येंगबा हाइतारे GDP वैल्यू करीदा सोइनो कराइदा सोइनो यादाइ को आइदि कनोदा सोइरा आइदि मसिजना एक्सपोर्ट द सोकप्रा इम्पोर्ट द सोकप्रा GST द सोकप्रा को इलेक्ट्रिसिटी डिमांड द सोलकप्रा खुदक्ता येंगबा हाइतारे आइदि खुदमना हारकांदा ट्रेन अमा थौरे ट्रेन थौरकपसि मतमसिदा ट्रेन जे लपथुफम यौरकांदा ट्रेन जिगी पार्ट करी यावरि येंगबा नतब को ट्रेन से कमायने चेलई दु येंगबा नतब ट्रेन दो स्पीड कया द चेलई कायने से लपथुफम यौर येंगबा नतब चेलिङै दुदने मरक दुदने ट्रेन से सुमाय चेलि अदुदि अखोय से ट्रेन से स्लो ओइना चले खतंग यांखलन जि काय यांखलन अदुगी नत्रे हारगना ट्रेन से क्या हायनि माजे सेफ्टी ओइद्रे माजे खुदों थीदोरे एक्सीडेंट थोक्तोरे अदुदुना सेफ्टी ओइनाबा अखोय से ट्रेन जिगी बॉडी पार्ट से कनो तो होसी खरा यामना सुमायना स्पीड ता सेमटोक्सी नत्रगसु माय बॉडी सुमाय सेमटोक्सी मी सुमायना थमगुमसी मसी मतत से लौथोक्सी नत्रगा हापसनसी असिगमसे लोइन तौबा हाइतारे अदुदुनि मा हाइसिको कय हायनि
sigi data mayam jing sijanabane adu taradi haibadi rail gi freight kumba GST gi collection kumba electricity demand kumba se masigi data sidi khudak ta phangi dana ko haidi railway chatkibagi rail haidi khudamoina USA na tarif ama thamjale ba khoida satna 50% tarif thamjale akoi 50% tarif sina akoi India da kari soktoino se isana khangjadri बतबदबो खुदकता अखोने येंबि आबा डेटा खरा ले रेल की फ्लाइट की डेटा हाइदि रेलवे जिंग सिना कई कई पोसै पुसलै जीएसटी कयाम कलेक्ट तौरे अखोय अदगी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से कोई कयाम याम हिंकले को ए अदु जिंग दो डेटा जिंग येंग का ए अखोय की इकोनॉमी से तारिफ से सोक प्रसोक तबा जे खुदकता येंग हो याय मसी सिना का दो हारा का अखोय गवर्नमेंट से थबक तौरप मतमदा को नी जर्क रिएक्शन आइते कोई थबक तौर मतमदा ए सोइसे करावायदना सिदन सोइसे खुदमा या का नोमै नोमै से कापे एबे नोमै कापक मतम से नोमै ने पाले नोमै पालगा नोमै ए पानबगा दाक लाउन ऑपरेशन तौरगा नोमै मरे दो थो होबे वारी ने को नोमै दो पाले सिरे मतु द पोस्टमार्टम तौर नोमै पाले स्माइ तौर सी खोलिनी अदु तो बैना तो लीर काना तो बना तो को खुदकता तो हो वाय तारे को अदु दुनी को स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी इन एक्शन हाय तारे नाउ केस्टिंग मॉडल है को सिजे हाबेदी अकोइगी ngасai habado war tawna matamda ka dawa action na hawbado offensive oibado koise ko war director na ngairaga koise guard uchalaga leibana da war torok ga aina kutumna thinba tare adu duni na mai ko now casting model ko tarif se thamjalak jinga da tarif se khoi da thamjalani tarif se thamjalak jinga da thamjalak baga ai je thabak se dum taw hawdu now casting model ai se adu ni ko adugumba data mayam jing lawkhatle dana ko real time aduduga GDP se khotpa khudakta ai GDP se handarak adoine tarif se thamaga di GDP se handarak toina tara GDP se ado GDP se khudakta olaga handarak toi se kra wai dana handarak tara kari kari ko no se san ko na ho wai dare adudani ko aduduga ka doga haran kanda atopa amana ka do upgrading potential growth ko potential growth lai ga da ba akoi India se growth lady ko ko adu where mama kore ko toro ke mama ngale ai kem lai de ai keno tore class tore tham ado kai hai ni akoi gi long term da growth la ka da pot khara lai ba ko India gi oina ko adugi India gi pot chai se karam pot chai no hara ga de akoi gi ya ha ba da akoi gi growth yam nei na ga da makta ya ma da taw ga da pot chai hadi akoi gi GDP se 7% da dum chatli da ko 7% growth ta masi chat na ba akoi gi criteria khara lai criteria khara focus taw da puju focus taw da aha ma da ga da infrastructure physical infrastructure like road kumba railway kumba asigumba infrastructure sing se sidista focus tawba akoi sigumba se sabu da focus tawba ko digital infrastructure da kari lai UPI GST gumba UPI gumba se phajana hena chokhalhanba financial health da kari lai koi gi NPS at multi id akoi gi kano se loan hai tare ko koi gi loan yam loksal leba koi se ko loan yam loksal leba ko hana yamna khoise khogi India gi being sing se yamna haidi hana ka dorong hara kana loan yam loksalame ba khoi India gi being sing ko adugi being sing se husik ko si husik se loan hana di yamna India gi being sing se hana di yamna loan yam loram bani husik ti loan se ko India lowdre ko loan si bed loan ko loan si NPS I say bed loan ko kay you know bed
bad loan kauri se kai gina hara gadi akoi gi loan je singba ngamdabdagi akoi gi India gi bank sing sina loan sina maram orakanda akoi je ngakti chappa gi type ta dum legi ba hai tare ko kai ni phattaba dum oirakpa hai tare ko adudo hojikti India je tawdre ko ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯦꯡ ꯑꯐꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯇꯁꯨ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯇꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯇꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ko improve to hon taragadi akhoi ngasai gi GDP growth 7% GDP growth lei to adudo adum leini sin mahai ko handar oi sini handar oi ko aduni da ma haning se karino sigi chapter number 1 jina haning is karino haragadi chapter number 1 haning is kaino akhoi gi GDP je adum growth phajana leiri ko akhoi gi rupees ta tar ECD trade deficit leiba service sector na provide to ngam daba capital flow मैम अमा चटखिबा मैम foreign investment मैम अमा चटखिबा को अदुना global factor ननी अखोगी इसादी सोक्सदे कशु इसादी याम सोपनते globally मसिदी global की situation जना geopolitics ना मरा मरगा तहलिनी अदुना अखोगी सिजे country अयाम दजो थोई हाबेदि चाइना दजो थोई USA दजो थोई अदगी कनो दजो थोई को aduduna GEPU ki index se huji stressful level da leiribni ko adi country a am se huji stress ta dum leiri trade deficit leigani adudi ma'am loi leigani masidi akhoi gi India gi domestic problem natte country a am loi tawgani so masi me punamak se akhoi India gi oina tongana thingjage haragadi akhoi gi strategic sovereignty leigedabani like now casting model ngasai gi GDP growth se handarakani haiba khang taragadi GDP se phajana khudak to on ba hai tare ko solakpa matam da trade deficit war tholakpa matam da khudak ta koina GDP se on ba kari dagi on gani koi gi rail gi freight kayam pusalai kanu export import kayam pusalai GST kayam khongkat pangami electricity demand kayam lai kholi siguma mayam jing se dagi akoi GDP se taseng da GDP se financial year lo kana khotka da bdo खुदा to khotpa खुदा ta koi BP check to bugi type ni ko sa ta hoba tawra kanda adugi government policy je sa mai gi lok lai hauda ma je dengi na ra kanda dengi ira pizab na ta na ba hawrok tingai lok ketang kulak ko tam da paracetamol thak kha hoba ko aidi adudu now casting model ne ba adudu ni ma is adegi mo upgrading potential growth like akoi gi kahani growth tunggoina growth laigadaba posak kudema habidi physical infrastructure digital infrastructure financial lariba mayam jingse improve to hona so that 7% of the GDP growth adum consistently ekoi je adum perform to all laina ba hona ko laiba ngamna ba aduduni ko ma haning is ko ngas hojiki di sidaista lower chapter ushalla jira kangdeni ko magi data khara dum phaba ya ba haitare ko the fiscal deficit kyam koi India gi financial year 2026 ki fiscal deficit che koi target che CG ni ko adegi CPI haitare CPI se 1.7% ko inflation se 1.7% le ko Thailand CPI inflation handare hai ni ko se ko inflation handare pochagi maman yam nge hai ni current account deficit se sida layeba ko 0.8% ko current account deficit abdi kaino akogi government gi spending ziga government gi fund gare izika government gi spending ga government gi fund gare izika habidi lupa paisa ma phade ko lupa chama spending tawraga lupa 9.2 kano karak pai tare 90.2 99.2 99.2 karak pa dumaina aduni 11 the forex reserve se huji ki oina di 11 month of import comfortable buffer lady ko ai di forex reserve se koigi import taw 11 months of import lady ha ko koigi pochai se import taw ratraga su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ 11 ꯃꯟ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ strategic resilience ꯀꯣ resilience ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ strategic sovereignty ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ potential ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ upgrade ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ physical infrastructure digital infrastructure financial health upgrade ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ buffer zone forex reserve ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ supply route ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ liquidity ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ strategic sovereignty ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ important ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 16 ꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯁ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯀꯣ UPSC point of view ꯗ ꯃꯦꯟꯁꯇ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ strategic resilience or strategically ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯈꯥꯡ ꯀꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯗꯁꯨ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 1 ꯀꯣ 3 stages of power ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ self reliance ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ stage 1 ꯗ ꯀꯩ ꯇꯧꯅꯤ import substitution ꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ import substitution ꯅꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ import ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯁꯦꯅ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 2 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ all ꯂꯣꯖꯤꯛꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ forex reserve ꯁꯦ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ producing at home ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ produce ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯣꯝ ꯆꯩꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ assemble ꯇꯧꯕ made in India ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ made in India ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯗꯅ ꯀꯣ ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯁꯤꯅ building buffer ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ 1 ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯞ ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯁꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯁꯣꯛ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯣꯛ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯒꯅꯨ ꯈꯣꯠꯀꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯞ ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ external ꯁꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯀꯔꯤꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ critical mineral ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ critical mineral ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ rare earth mineral ꯀꯣ rare earth mineral ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯇ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯇ ꯊꯝꯕ ꯕꯐꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯇ ꯊꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯍꯧꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯑꯣꯔ ꯐꯣꯔꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯐꯣꯔꯦꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯧꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯍꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤꯞ ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯅꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯤꯞ ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯊꯤꯐꯝ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯕꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯂꯦꯞꯅꯗꯅ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯎ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯍꯧꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯅꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯅꯤꯗꯀꯣ ꯊꯥꯎ ꯕꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯍꯥꯏꯁꯦ strategic resilience ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ
forex ता नत्र क्रिमिने खरा यामना stock ता थमौ हाय ताय को अदुदने को अदुगा stage number 3 जिना सिजना हुजि goal नि को इंडिया जे सी बौती हुजि ngam इंडिया जे को stage number 2 बौती ngam को इंडिया जे stage number 3 बौसे stage number 3 सिना कइनो हारा काना कोगी strategic indispensability कोगी goal से कइनो हारा काना सुमाइना थिंगजलक पसे ngam कोई करी दौजि के सिने हुजि हाइना सिगी तारीफ का थमजलकपा अदगी सोक एक्सटर्नल सोक से सत्पा ngam थिंगजलक पसे ngam कोई करी तौब ताय कोई indispensable खुदुप यादब पोट इमानबद ओरसु मसी मसी मै सानबा मतमदा ए कनोदी मादी सोने यावदब यादबनि हे मादी मा यावद्रगदि कोई कनो पोच पूरा फेल होइदोनि हे का हाइबा या हाइबा अमा ओहेंजिसिने गंदाबा USA ने तारीफ हेक्ता थमजन यादना USA ने एक तारीफ थमजन तद USA ने याम सोक्सब पोट होइबको मखोंगा सिंजंग याजनजबगी टाइप तौबा अदुगुम कंट्री म ओहेंजिसिने बकोइस strategically indispensable होइबा तारे कोई यामना like Taiwan नुको Taiwan से example मान पिनी को Taiwan से Taiwan की थ्रू द इंग आतने वा कोई semiconductor license semiconductor को USA ने सु Taiwan जिदा कोई कइनो थमजन यादे तारीफ थमजन यादे तारीफ थमदे USA ने करी मरंगी न तारीफ थम एक तारीफ थम Taiwan दा तारीफ थमो द USA से कंगला सीबे semiconductor से अंत फंगदे USA तारीफ एक थमजलो मतलब द USA कंगा सीता USA से semiconductor अंत फंगरोय दे अदुमाइन तौदना कोगी इंडिया जु दुमाइन तौदसे USA ने एक थमनिंग थमनिंग द ngakti sapana sappa खौरी मेलकपा मतमदा USA ने खौरी मेल पदंग हुजिक से खौरी मेतना बाइना कोई स्टोर तौरगा खरादि थमजरे बट खौरी मेतना बगी करी खौरी से सुं मेलक तना बगी स्टेज तो अदु यहोन जिसे कमाइने यहोन दोइनो हारगदि अखोइ से यामने इंपोर्टेंट ओइबा वैल्यू चेन प्रोडक्ट को ग्लोबल वैल्यू चेन प्रोडक्ट अदु दो सी से बजट तो उरनी को ग्लोबल वैल्यू चेन cannot sanction to ignore तो बंगम दबा हाय से कोई कनो तो उरनी को हाइदे सी से बजट तो उरनी करी करी थबक पाइखलक के हाबे तो उरनी सिदसु हुजिकी कांसेप्ट तो हाइदे सिगी स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी हारबा कांसेप्ट से कदोगा हारा कांदा उरनी को इंडिया हाइदे कमाइना सिसे पांगतो के हाय तारगदे कोई कमाई करी करी तो बे ग्लोबल वैल्यू चेन से करी के तो बे कोई से करी करी दा ग्रीन हाइड्रोजन या ज्ञान ताबरा ग्रीन हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन अदगी वैक्सीन स्पेस को सी मैम जिंजा को इंडिया की याम स्ट्रांग पॉइंट ने को स्ट्रांग पॉइंट ने मसी जे हाना सखत हम कोना बाय ताय को इंडिया खुदम मैंने हाय से बा कोगी कोरोना मतमदा वैक्सीन को आई याम पुतोक से कइनो कोगी कइनो को इंडिया से अदो सिजे हाइदि स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी हाइदि सुथिंग थिंग मंगा मोइदबा पोचे ताइवान गिदी सेमीकंडक्टर लेरे को इंडिया गिदी करी करी लेके को इंडिया गिदी सी जिने उसी हारे इंडिया गी खुदम हाय से इंडिया गी ग्रीन हाइड्रोजन जी एंग से ग्रीन हाइड्रोजन से कोई की कन कोई इंडिया गी होइना कदो के हारा कांदा यू को कोई इंडिया गी होइना 5 मिलियन टन्स को 2030 फावे मनुंग द पुथोकना होनरी सिगी एम से ngam तारगदे कोई इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन की मेप त यारनी ग्रीन हाइड्रोजन क्वाइदगी पुथोप कंट्री एम जो होयनी कोई इंडिया अदगी मु सेमीकंडक्टर दसो semiconductor is the Taiwan the debate of why more कोई semiconductor से कोई साना पुतोक ना बगी दमक कोई इंडिया की मिशन ले को इंडिया semiconductor mission का है 2026 ता अदुदैदी सिगी semiconductor mission सिगी मखा दा कोई की first commercial chip पुतोक रे कोई की पुतोक ना sorry पुतोक ट्री commercial chip आईडी कोई की IB chip की गुम्बा को आईडी कोई कंप्यूटर चिप से पुतोक ना बगी दमक 2026 ता पुतोक ना बगी दमक कोई की ऑपरेट तौना होनरी को इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की दमक अदुगुम लई
adagi space technology da space technology da so koi gi yam phasa technology lay like space deck spadex ko spadex technology se mina phangna da technology ni koi india lay grabani ko asigumse haidi space da so koi je smaina adi mina mahut adi Taiwan se tarif thamba ya dab da maina koi india da su si je lay badagi tarif se thamba ya halui do ri sok sat pase satlan da bagi wari ni ko adagi atopa point amadana for the koi kari koi vaccine ko akoi India se husi ko ina 50% of the vaccine suppliers ko India no 50% of world vaccine se world gi vaccine se 50% se ko India na husi ori ado ma ai se kaino future goal di ka doga hara kanda biotech ta so ko se si se adi ko gi vaccine se yam puthokpa da o puthokpa country ama su o helasi sine sidigi hen puthokpa country ma helasi sine aduni ko yamaru ori se haidi ko India se strategically kadoba indispensable man khundokpa yaroi da country mo hen ga hai taraga de ko India gi sigi hariba husiki hariba point mari sida yamna focus tawba ma chang yan dai ko aduni adagi husiki oina external threat khara husiki oina akoi India gi masigi ka hai strategic resilience se phangbada threat oirakada ba pot khara ju laiba ko phangbada husik stage sigi stage bodi yore adubu akoi phangba matamda threat kari kare laiga hai kana QE infinity threat quantitative easing hai ko koi chip money threat hai ta chip money threat sigi ko haidi sisi karai da tawga hai kana koi gi USA gumda yam tawgali ko sigi quantitative easing hai se khangba USA gumba Europe gumba kangu jingsina ka doga hara kanda moi country sida moi country dagi koi gi foreigners in se moi country dagi foreigners in se India da chattana bagi damak ta ko India da chattana bagi damak ta ka doga hara kanda USA da dum laina bagi damak ta India da chattana bagi damak ta moi gi kano se haide rate hai tare interest rate se paisa je thadarak moi da oina paisa je thadarak na bagi damak ta US interest rate se am handhalle adu dubo koina quantitative easing ko khudam ana arse aingonda loan pi bese aigi interest rate se 5% oiram adu India da pi 3% oigre adu 3% se India da interest rate se na 6% oiram India da 6% oiram na as India da in tawrage moi da interest yam sawe India da sakra daw ne USA da layer Europe da layer but maduda layer investors sing se USA da amuk kawrak pa kamai kawe as aigi rate se India da 6% bi bidan tro ai 7% bi ai 7% bi lao halo India da chatluran ha adumaina adugi trade am se layer ko first trade second trade tane kaino Hainan free trade port si Hainan haiba se kaino da ne China se da layer ko China se da layer China gi sigi sangwal se da Hainan province ne ma lay ko Hainan province da tawise country gi apa ba ko gi kaya ni India natural so India da la ka da ba foreign investor mayam ko adagi scientist how mayam si mayam jikse sigi Taiwan gi Hainan hai se da chatnagre kari guna gi Hainan se da chalise Hainan se pura kaino ni ko gi custom free adagi tariff free ne pura masida se la ta ga de free nga ta ne ai invest of su interest se tariff layer roi free nga ta ne adu na Hainan province da China na tawi se kaino China investor man de khombai tar wal gi phao ba the investor the gi kari ka brain man se Hainan de lo khong re China na free trade lo ya halle ba sidis de la ko mi ko di mo se trading kari ka se kari mo charge ka mo yaw de da trade ta honan sigi island se moina thoina sagat pai tar Hainan free trade si se India da yam so le kari gin har ga di lo India da la ka da ba mi jing da sida lo chatlan gre India da la ka da ba ku da moina IT sector da la ka da ba scientist kari kra na so lo sang adu na ka do ga har kan da
China na sigumba ako India ga sam nang na rin din China sa aduna China lolo chat khibado adudani ko adege mo stable coin se USA gi kanoni ko koi gi kai ne koi e-rupee gumbani koi gi kai ne koi cryptocurrency gumbani stable coin se USA gi moi de akoi gi dana e-rupee oi dana ko e-rupee se akoi gi de authentic oi ba koi gi kano oi dana ko currency oi dana ko bitcoins ti nate but USA gi stable coin hai sil ne ko ado USA government hai se kai na hara kana man ek ama khak pass genius ek na ko genius ek se na kai dog hara kan da koi gi noi US dollar lai bai bot stable coin oina lai ra su yai sini hai stable coin oina lai ra gati noi gi value se amuke na wan US dollar se value se fluctuate tawe na ko India da la amale kuda mai har se US lai ra is the India lai ra ko India lai ra adada US degi India da foreign investors in lai foreign investors in la kan da India da thadara me adada thadar is kai no US dollar the thadar is ma ai se US and I say akhoi do na investor sing akhoi do na thada bala o kai no har gadi akhoi di stable coin da ai di ngasai gi digital coin ai tare digital coin do na khoi je invest over ya ni sine India da di ya bra ya de bi India da di stable coin na invest over tare gadi up US dollar da gi he na ko USD da gi he na growth la ka ne interest yam chaw adu na stable coin da ya ni na genes enga ha ge da ki ka do ga har kan da investor mayam ji se US India da investor ba da gi USA da loin ma chatna ga India da investor ba puna ma to loi lok thok re ko adu na genius ek hai ji su ai di moi gi ka hai ni USA na atopa country da invest of da na ba gi da ma da thing jan ba yamna kana to ba pot na ne adu na India se ka hai ni threat moi ahum ji hujik lai ri kari da ai di strategic indispensability oina ba gi da ma da hona ba matam da sigi threat sing se lai adu na ka do ga hara kan da koi se kari do ba tai what should we do ko ai akhoi kari do ba tai ka do ga hara kan da akhoi gi thabak se tire nai na do ba tire khai do ko tire ahum thong khai do ko tire se kai no discipline indigenization hai ba tire sing da akhoi gi tawgadaba thabak sing mana tire thokna khada tire wan jina khoi gi non negotiable khudam na har se khoi gi defense ki khuju khulai saba fertilizer saba telecom saba sidi paisa so paisa me am hapsal laga money me am thadaraga technology me am thadaraga moi je high urgency so oi ko khudak ta saga da po so oi ko high feasibility khoi season ga da so oi ba asi gum se sigi sectors in the defense pharmacology fertilizer telecom the gear khudimak se law innovation ba urgent oina tawgadaba thabak atani ko sidadi no compromise no negotiation just akoi India da saba akoi India da tawba sidini tawdaba su ya da ko mingon de lawera lawera saba ko aduga high urgency low feasibility sidadi akoi gi kai hani money se thada de money take loi thada de ni sidasu money take se thada de ni but tawdaba immediately tawdaba sidi immediately money take immediately adi company em lai re company se ka do akoi gi defense ki khu lai drone saba company em lai re khala se drone saba company se ne paisa huji thaja de money thada se kai no di ma di defense ki khu lai sa re ni chiguma company se do ina paisa thada de sine aduga karigumba akoi gi kano critical mineral gumba advanced semiconductor gumba je di akoi India da di saba bum di leite adugo semiconductor khudam na ha se battery ma saba gi company em lai re khala se company ji da huji makti immediately ki thada bana ta thada ga da money take se thada se ba ko battery si da but ta da huji ti immediately thada ba dina ta ko khara tapna stock saga laga friend shoring gum bator friend shoring ai bedi kai no koi gi amada yadre da na amada mu leiba ai bedi kai ai ne koi gi da su kai ai ne pot khan ba lai da na ko ta lady ga da means compulsory lai da bedi adi ba battery kari kara se sa da bedi adi ba but ta khudak ta sa ba na ta ba friend shoring da ba stock ta khamjan ba ko mineral resources kari kara se battery kari kara se stock ta khamjan ba adu gum ta ba ko adu ga lai kada low urgency kari gum company khara lai kari ba sida yaudaba sigi tier 1 tier 2 da yaudaba company khara di koi gi kai hai ni competitiveness hana oi ba moi
khudam aina haira kanda akoigi company ama lere like akoigi luxury ki company diamond company ama lere ngala se diamond company diamond sa diamond kakpai company na choga or any company ama lere ngala se ring guma sa bagi ko aduguma ring guma company ni global kanoda sun marakta thazan gumani globe marakta thazan paisa mangonda te kari money kari kara amta piroi ba mangonda support kem tawre ko globe nang prithvi pumse ga lamba pano competitive oino ko aina thadokpa adui taragadi akoi masa se growth la ani dana ko adi global puna maga thadok sidadi government na support tawdoine ba sigi sector khudimok sidadi government na support tawdoine ba yamna sidana yamna thuna tawba ko compromise laitaba sidana friend shoring adagi stockpile tawra tawba ko adu katane difference ani aduduga sidadi government support akam leiroi kya dai ko aduna national input cost reduction strategy ko si su ngasai gi kai hai ni ngasai gi si ji lang na bagi hona na bagi khatangi ni ko ngasai gi strategic indispensability se lang na hona na bagi tamakta step se ko problem le re sida aduga sikadaba discipline indigenization je si sina point number 1 ni ko sigi hadik ngasai gi point number 2 sina national input cost reduction strategy ko ngasai gi kari input tariff neutrality has a si explain taro ke ko input tariff neutrality has ko gi point number le ra pa matamda ko gi khudamana harase hana taramise ko ko gi khudamana harase bet phone harase phone sabada changi se kaino ko gi semiconductor changi ko adagi glass changi ko adagi kari battery changi ko adagi asigi machak singse ko phone sabada changi ni masi ko adai hana taramise kaino hara kanda ko gi si ko si phone se sarak to ni phone se saraga phone de laiba yon ba taw to ni buy sell taw na to ni ko buy sell taw na sigi pot si boy koina kari ko ge hara kanda downstream industry ko downstream industry ko industry adada kain taw ge hara kanda ko gi india sida import animak tawre kari sizu yole problem se kaino hara kanda sida hana de taramise sigi tax ina ko sigi tax dagi sijine helame masi sibu ko na kai ko ga hara kanda invert dt structure ko invert dt structure sigi pot se leidre ba doi tara gadi sigi tax se her me dagi ko india na ka to india gi nupa ba le mana import torok tene masi jina paisa ji yam so costly ore sijina cheap ore doi tara gadi india da import to ga tara di phone jo ni import to roi dra mi jinsa ko haidi phone jo ni import to roi dra mangon da battery tongana leira roi screen adu man pugon di tax yam saure mangon di tax yam pi ni tax yam saure ni na ka do costly ore na learning driver adu na phone jo ni leire ko mahai se kaino si input tariff ni si je hana toro mane history ne ko mahai se kaino input tariff neutrality je ohela se sigi input tariff neutrality je hai de je kaino masagi sigi tax ta hengal lam da smaina si je handa hala je sin de si de hengal hala se neutrality la hala je sin kaino di masagi semiconductor adagi glass kumba adagi battery kumba je oina lay si je oina lay rak na bagi tam india kaino di phone oina lay ba taraga di akoi india da kem hero technology ki machak chok kari kara improvement kem lay roi sidi input ne ba input se oina pusalag taraga di akoi da india da yamna kana ba oiga ne ba adagi ko masi se akoi india ki company ji su kai hai ni india ki company ji su haidi raw material oina pusalag taraga di india ki company ji su ka do ha kana globally competitive oiba su ya ne khudam oina ha se
India na phone China dagi phone saba matamda phone China dagi phone leiba matamda phone je koi na tang na leireba adu duna India da yoleba but tawadabu China dagi kadoi phone je magi masak thum dagi saba ni na China dagi phone je am tong je hore adu duna China na phone yomba matamda phone je am hong hong na yole adu akoi India jo adu main tawba yai sini aidi China na phone hong na yomba do akoi ju phone jo akoi je phone je isana sajaba haija taragadi isana sajaba kana to taragadi akoi line na yon me yani sini adu duni na ma haija ko national input cost reduction strategy haija si je tawra je sini akoi gi input ki product se leiba matam da de akoi se kadaba akoi gi support chai sana bagi macha ma thun leiba matam da de akoi gi tax yam handala se adu duga pot chai se akoi sahal la se akoi gi country se what I have the oil focus to hold the senior high six strategies are nobody got this is a new thing so by kada hang up I go adagi entrepreneurship see the point number point one legre ko discipline indigenization point number two the national input cost reduction strategy aduga state ke ba entrepreneur state oiba entrepreneur state oiba ko calculated reach rawai tare koi se gyan da ba habedi hana koi da tarami se kaino Japan Korea da Japan dagi koi gi Toyota company Korea dagi Samsung company na tarami se kaino koi gi company sing se company moi company sing na kado ya kan da company sing na kado ga kan da moi company sing se koi gi country government ga company ga mari leina butani ko se ko government ga company se kari gomba magi kaino da focus tau da bai tare my rules and regulation the focus out magi output to the focus of my time ko output the focus of company si na nang ai loan pi gani government na loan pi gani tawada bu nang gi loan sa nang gi output to adu dai da based on name nang thabak taw jingai dai loan pi roi nang gi thabak se taw akan dai loan pi gani si ne ai se adu output based oi bai tai ko kai ai ni performance the based of performance the best of performance fazadre dana loan se kaktat ki loan pi di pi gani but pirang gani mang nagi output fazadre gadi ai kaktat hana tarami se kaino government na company six da ma se performance fazagera fazaroira magi rule and regulation the in dara gadi adum loan pi da mil performance fazagera fazaroira compliance toram ko process to loan lobge process to nang fazana taw tara gadi nang adum loan pi da mil company se phajagera phajaro ko company se mathau tawera tawra but tobabu output the base tawram de hujiki output the outcome the base tawrani kai go manang company se pochai phajana purro ko torba maman ta mo pochai nga to bu thora ba adu tar ga din ngon loan pi ra roi aduni ko Samsung company hoi Toyota company hoi na tawri se Japan Korea da so adege mo deregulation edi kai no state capacity ko compliance with the ID deregulation ID kaino khoi kudamai na se si jan biswas ek hai se jan biswas ek hai se explain taro ke ko sidai to lo wa re jan biswas explain taro ga dum ai lo shala wa jan biswas deregulation ID kaino ara kan da khoi gi kadam ga ara kan da central egg se 42 central egg le ramir ko jan biswas egg hai se jan biswas egg se makhal ani sui ko jan biswas egg chi 2023 da ma jan biswas egg 2025-26 da ma season 2.0 ko version 2.0 season hai se kaino se jan biswas egg se ko kadoga hara kanda khoi gi 42 central egg le rami 42 central egg hai se kaino egg mayam ama le rami hai egg mayam se khoi gi kan ho gi ne ba company mayam se salai na ba gi damak ne company mayam se gi ma gi rule and regulation mayam ama le rami rule yaman dana khoi gi thabak se chatta ba do khamba mayam sing se tawram se kaino as rule se in na ba hona ba dana he na focus taw ba magi thabak taw ba dana he na focus taw rak taw ba company se so
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯨꯜ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯔꯨꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯣ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭रिꯛ ꯑꯣꯏꯃꯟꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯥꯎꯁꯣꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯅꯤꯀꯣ ꯔꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈꯤꯗꯅ 42 ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯂꯩꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯟ ꯕꯤꯁꯋꯥꯁ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯇꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯔꯨꯜ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯔꯨꯜ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕꯀꯣ ꯔꯨꯜ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯖꯟ ꯕꯤꯁꯋꯥꯁ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯟ ꯕꯤꯁꯋꯥꯁ ꯑꯦꯛꯁꯦ 183 ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯇꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯅ 350 ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯔꯨꯜ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯗꯤꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯦꯟꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗꯪ ꯏꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯔꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯁꯄꯦꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯄꯨꯠ ꯀꯣꯁ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ entrepreneur real estate and the deregulation ꯁꯤ ꯀꯣ ꯃꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥꯟ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯀꯣ ꯖꯤꯅꯤꯌꯁ ꯑꯦꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯀꯣꯏꯟꯒꯤ ꯀꯣ QE quantitative ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ QE infinity trap ꯑꯗꯒꯤ power grab ꯀꯩꯀꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯤꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 14 6 9 ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯀꯣ ꯕꯖꯦꯠꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ